West Karbianong Langhemphi along kidamtang ni Phaing Koranar Keparni Lapang-ap arong along West Karbianong Deputy Commissioner Lapen West Zantia Hills Deputy Commissioner atum angbong monsam kidoji aphan kachingki paduponno laswateng pen monsam asapsu ninian kedolo bonta pinini phai thong keparni puthot soluk sodaga tomon ki japthu Mokoilum pen koma anglong arong asor Langhemphi Holy Trinity School along Osomar nangkichilang jiaphan Bangphli akarbi lapen inut khasi pinar alang nituma driver bangsi Lapang-ap arong anong an nangkilea hut Lapang-ap chomang atum nep cheksi koking nang cheklo pen an thengchoklo jakong pen hortung bor isi chomang atum ta horjun bomlo apran karmu jiaphan kachingwai arsik jita hut alang nitum Bangphli atum charteng phunsi adimalong pen kat etno Inudren sing terang komang long arsora bangki tapat arongan nang nilo tapat rong asara tumpen rong araratum humli dunsi raikom saikia long ta ponlo lapen Dr. Hangpisi treatment and bomlo bonta karbi bangke thomatum aphan non amat long pon pelang puta tapat KSA klem bang puatum pen birta nampale hamren pen bideraming neng reports karbi daily news Ten joy hai ta we bạn năng hụt ye làm cái này phong theo đây man ge puten ni moru bang po puyo man ge pusa chi नाम तो thonda किया सिले नाम तो किया सिले rensing रेंचिंग तेरा और को Tera. Tera. कमालong yang कई जन आसिले आपना bang li bang po 4 जन 5 जन बाकी मानु कत गो tunan nalo ne chini ne der lo ki kar ma सब बेलेग जागा पলাই গল আৰু কি আপোনাৰ বান্ধি থৈছিলে kok dong lo মাৰিছে নাই mang chok lo মাৰি চিপকলাং mari kok talai lo ho বান্ধিছে আৰু প্লাষ্টিক ৰছী দি বান্ধিছে ন ma lai bang da et lo hon ni tum bang et thom lo man lang kok rui lo man la ka chat teng pru man nang kar ru ni tum bang nang pan kumar tum senai ko কেইজন আছিলে পুৰা গাঁৱৰ মানুহ না কেইজন kepala ba chumang lo কিমান মানুহ আছিলে বান্ধা bang po কিমান মানুহ গোটেই গাঁৱৰ মানুহে বান্ধিছে horta ni tum yun ye putala po plastik pen pu nang pangku pon nang ku ken da tadi pen nang chu di pon an lo an ye cuma alam thek the pu sin cuma nai tit an ya la tum pong long ching ki ho na hor ku yu nang tum na hor yu nang lom sun del ki pon ye gari dan do lob ki tang det nang pai hai lo pu ni tum hanai pu hai than det cái là bắt ki chuma ngana na long no ni do la tum bang ni chini nen del lo la tum da kar ru el lo ke nang li ta nang ki kat pan se yok ta oh nang ikat pen lo nang li tum la da rong abinong ki bang bang an lo ni tum bang karbi bang li cumang ini anang li ladak nang ki le rok apot la sone ku pot ku pia pot lo nang dak nang li rok dak nang ile bang ke nang ikat pen mat tu wang bom no makar biarong lo dak ta ni ta idam merong lo masih dang ne rok nang li lok tu mente ku dak lonon ki do nang kun na lo ne lo tumbang sini ne der lo non ni li phia dak ikat pen ke pan bip lung lo man ye sini ne der lo kun kadu ko weta ni tum ci orlong na der lo man ne pun na cukuri mo der lo thai lo kun na nang thiet lo hala tum ta reng su thai lo o su thai lo lapu administration tu mabang ke kacingki ke normal sia panse alang letum cingki ponlo nilitum tapadarong asora tum stame administration tumpen latum pen kacingki ateng se nilitum aphan hukum ki pia bangke nol bangso kacingki ese ka bangke nalitum thangta kelet asina bangke nalitum cibire lapen bangle suluk sodak akam nang klem sitame nang letum klem dun rekthap pomat se nilitum tapadarong committee lapen rong asomara tu pan anta gangbora tum pen chikhang lo lapen nilitum bangke monsam ki bije phani tum por i lo bonstame pinile thot stame pahini khotona bangke nang dukok lo hala bangsu mokoilum pen ke wang korti tum hanta la puson plang lo lapen non dak tapat long le thot sitame padaba por sokirot nilitum hadak nilitum lang roi sinar lo apot si
nilitum hadak Lapang-ap arong tibok het adim nilitum kok cirot damlo nilitum akorte tum bonstame alang litum phanta Lapang-ap chomang pangthek thek the tum alang litum along wangsi bathili pen alang litum phan ap damlo lasi inura bangke areng sulo hason teron ko alang li lasi aphu along lapen anung lapen akeng along bathili amu kiro lapuson dulu lapen la hai an stamen ilitum pulis tum aphan than pachini se pini anarlo bangke alang litum chidodun lo. After the meeting of the two deputy commissioner of both Assam and Meghalaya on 28 September at Langpang-ap village to bring the situation into normalcy, the situation was normalized for 2 days, that is 28 and 29, but today on the 30th of September, 4 Karbis along with 1 Khasipnar, whose name is Niwan, and also an Alto driver, were coming from Mukoilum to go to Langhemphi Don Bosco to pay the school fee for their children. But on the way when they reached Langpang-ap village, the Langpang-ap villagers caught them, tied them with rope, asked them forcefully to drink alcohol. Somehow they escaped and one of them reached to the Tapat village. His name is Rensing Terang from Komang. The other 4 of them have not been traced so far by this time. And now Rensing Terang is given first aid by the Tapat village.